Selo Bakovićka Citonja kod Fojnice po površini je jedno od većih u BiH, ali po broju stanovnika je među najmanjim. Na lokalitetu Crvene zemlje živi samo 6 stanovnika. Marijan i Luca Marković su jedini bračni par. Iako imaju 500 dunuma zemlje i šume, nemaju puta. Odnosno put koji su oni napravili svojim sredstvima, uništili su bageri šumarije i žegare, proizvođači drvenog ugljena. Kako živi ovaj bračni par, te Marijanov sestrić Mato koji nema ni vodu ni struju, pogledajte u ovoj zanimljivoj video priči. Marković Marijan, rođen 1941. Gdje? Na Crvenim zemljama. A kako vi danas živite ovdje? Evo. Živim, eto, sa svojim radom. Teško. A vidimo ni puta nema. A bio sam put napravio o sebe, a žegari mi razvalili. Grde pare dao škodivo na stomaku. Bager mi radio i o sebi pravio put. A ovi žegari razvale neće na sud. A ne moraš mu zabraniti, pošto je državni put gore. Kako kad trebate nešto dovesti iz grada i to, čime to radite? Kako dovezete? Pa platim čovjeka koji ima terenac. Eto, namjernica. I zavuče ovdje do Božića, do ovih komšija, a onda baba me ode i donese na leđima. Pa imate li susjede ovdje, komšije? Imate li u blizini, reko, susjede, komšije? Ima, evo ovdje doli Bošnjakinje, imamo gore. Jedan starog čovjeka, ima on umro, imamo sin gore. Kako kad je zima? Kad snijeg zapada? Pa dobro, do sad mi nije smetalo dok nisam oslabio. Položio bi ovcama, kravama, šibe, pinem, počašu, podbi. Nije mi smetalo dok ovo nije danšlo. A sad, eto. Loše je skroz živjeti kad ti nemaš puta, nemaš ništa. Moraš ti 2 kilometra nositi na leđima. To je to. Ne mreš zimi, moraš sa ljudima moliti ko će ti raskidat kući, ko će ti doći kući, pa da dođeš da briješ kući. To je loše skroz. Ali eto, nekako sam ostala sam ovdje u ovoj obaračini. Kupili smo sebi o sebi kuću. Na 10 kata, ja sam išla po Drincima, po Šipcima da bi ovo stvarila nešto. I sad, eto, ostala sam ovdje, djeca su mi odšla, djeca su mi obolila, čovjek oboljen i ja oboljena, nemaš nikud ništa. Puta nemaš, uslova nemaš nikakvi za život. Šta je sa susjedima, komšijama, ima li iko? Pa ima komšija, da ti kažem, ima komšija, ali svak se za sebi zabavio. Svak se o sebi zabavio. Ko može taj dođe, ko ne mere, dobro došao. Sve. Evo ja sam nešto da ti kažem, ja sam ovog puta sebi o sebi napravila, platila 6.800. 6.800 platila sam put, sad razvalili put, šumarstvo mi razvalilo put, žegari, ja put ne mogu proći kući. I ne mogu se s ljudima svađati. Ako išta progovoriš, opet ti ne veljaš ono valja. Evo ovdje živimo od neke, pa ne znam, nije od koje godine, malena, kad sam se rodio. 69. pa. Stalno sam tu bio sam s majkom, majka umrla. U zavodu Bakovići, tako bila bolesna, to ima onu multiplu sklerozu, šta ja nek se tako tu kaže, nije mogla vodati, eto. Onda sam ostao ja ovdje sam i nema nikoga. Koliko ste dugo sam? A koliko sam sam, eto, kad je majka umrla, ona je umrla u stvari u Bakovićima 2007. A on je otišla u Bakoviće u zavod 2004. 2005. Eto, ne mogu ti tačno kazati, tako nekako. Znači 15 godina ti si sam? Ma je. Nema šta, eto, nema ni struje, nema ni vode, nema ništa. Kako živiš? Ha, pa kako, eto, jebeno. Ode u potok, natačni vode, tako, to, eto. Pa imaš li penziju, imaš li? Nema ništa, eto, bio sam to vojci, nisam ni ranjen, nisam ništa tamo, bio sam to vojci tamo, nekako je 2001. to otišlo u rasulo i više i ne znam onda, eto, nisam se ni vraćao, eto, bio.
Kako ti provodiš vrijeme, recimo, kako tvoj? A jebi ga, nekad kad neko zovne na dnevnicu, tam ide na dnevnicu, a kad neko ne zovne, ne idem nikako tamo. Kuću, šta ću? Najgore preko zimi, jebi ga. Imaš gdje, kuće, šta ćeš? Hem ni snijeg jeben, hem niko puta nema. Imamo put, ali nema kako ni razgrnuti, nikad niko snijeg napada po metar tamo, imamo ja i vam, moj komšija Dominko tamo. Ajma bolan, mi moramo umrijeti, i on je sam, i ja sam. Ali neće niko da dođe Boga tamo, ma kaki, kod nas razgrni snijeg nikako. Vidio sam da vi svirate frulu, jel? Uz bojnice. Ajde malo da vidimo kako vi to... Kako vi to... To sam od Vajkada pokojni otac kupio za duvove u Fonči ljudi donesu. Proda janje ili prase i naučio se za ovcama. Pokva se deri u vodu. A šta moraju se pokosti, jel? Kolika su toliko je godine imaju. Možeš malo približiti kadar. Ove dvojnice su, ja sam prvi imao priliku da ih prihvatim u ruke, da ih pogledam, pa sam sa njim razgovarao. Kad je on imao 8 godina svog života. Ja. On je njih kupio, znači 41. godište, one su kupljene negdje 49. godine. Ja. I ove su dvojnice stare od prilike 70 godina, sve prije 70 godina skuplje. Evo, ja ne znam da li vi morate približiti kadar ovdje. Hajde. Nisu odavno rasušani. Žali smo se u općini, ali niko ti ne pomaže. Niko ti ne pomaže ništa. Niko ti nije ništa pomogao. Dođu do Božića, malo naspu put, vamo gor niko ništa ne vodi računa, ništa o nama. Nikome nije, ja sam ovdje kao povratnik, nikome nikad nije obašao, nikad. Kako sam se vratila? Jeste dobili išta kao povratnici? Jesam dobila 2000 maraka, ovaj načelnik općine je dao 2000 maraka, hvala mu. A onaj što je prije načelnik bio, nikad mi ništa nije oblično nije dao. Eto. To je žalosno. A vas dvoje sami živite? Nas dvoje sami živimo, eto, penzice to malo imamo za lijekove, njemu dadnem, sebi dadnem, ostanem po 100 maraka, eto. A koliko je zemlje ostalo neobrađeno ovuda? Ovdje zemlje ima, svega zemlje ima ukupno, sa očevnemu, svega ima 513 duluma, sa šumom. 513? 513 duluma sa šumom. Pa obrađuje li iko išta? Obrađujemo mi što možemo. Što ne možemo, imamo tu sestrić i on u ispomoć izađe i on je jadnik nezaposlen. Mora dijete raditi i ono sebi, šta će? I tako da se snalazimo svakako, eto. Nešto sam šume prodala, pa da bi napravila nešto kući. Ali su mi više pokrali, veko su platili. Ko zovne na dnevnicu, tam ide na dnevnicu, a kad neko ne zovne, ne idem nikako tamo. Kuću, šta ću? Najgore preko zimi, jebi ga. Imaš gdje, kuće, šta ćeš? Hem ni snijeg jeben, hem niko puta nema. Imamo put, ali nema kako ni razgrnuti, nikad niko snijeg napada po metar tamo, imamo ja i vam, moj komšija Dominko tamo. Ajma bolan, mi moramo umrijeti, i on je sam, i ja sam. Ali neće niko da dođe Boga tamo, ma kaki, kod nas razgrni snijeg nikako, ja sam išao po 2 sata na Otigoć u selo tamo, ne mogu saći. Ma kaki, i to odmarajući, i po 3 sata. Stani, pa odmori, pa nemaš dobri. A šta ako se razboliš? Razboliš? Tak, razbolim, a šta ću, eto, jedi kukati vam, eto, zove do nekada i uzku vam nekada Dominika tamo, ako ima kakvi tablete, ovako, to jeba, ega. Evo, sjedim, ležim, eto, tako, razbolim se, naravno, bogat, zima je, zima. Može li ovdje hitna doći? Mogu bi, kad bi neko razgrnuo bogat puta i to nekakav specijalni terenac sama, ovako, teško, pa ja, a kako, kad zima, ovako je, oni opet sad nekako, a može kad je snijeg golem, onda je jebeno. Držiš li ništa ostati? Ne imam ja ništa, šta ću ja, po dnevnica se bavim tako, neđe radim, neđe ne radim i tako tu. Kad me ko zovne, tako i radim. A opet preko ljeta nekako, preko zime neka trpi muku dok prođe zima, pa onda čekaj kad će projeće, tako tu. Nema šta. Čime se hraniš, šta jedeš?
Ako šta kupi ovako, ako šta koju dnevnicu zaradi, ako čime se radi, kupi makarona, kompira i to osnovno je brašna. Ulja. A znaš šta spremiti se? Pa mora, me pita me, niko znam, pa znam čorbu napraviti, šta ću više? Pa da ti kažem, 13 nas je bilo ovdje u kući. Ja došla 13. ovdje bila i tu smo bili, pa smo se posle razašli. Svi ostao je sam Mato ovdje. Sam je Mato ostao s majkom, majka mu je umrla, on je ostao poslije sam, eto. Pa jel se mogu oženiti, jel mogu kako? Pa šta ja znam da li je se mogu oženiti, on je bio tamo u gardi radio i poslije garda je ga otpustila i on je ostao sam, ni na nebu ni na zemlji. Nadnica, jadnica, otije i radi malo, eto. Nema od tog ništa, ali eto, šta će, jadno mora. Pa pomognete li mu vi kao Pa sestra? pomognem što mogu. Što mogu pomognem, što ne mogu šta ću. Kao čobana kuvana doba, bilo mu kova, medvjeda i branio se. Otac mi kupio kad mi je bilo 8 godina. Eto, A čime si se branio? Svirkom, jel? ja. I sa šencom dobrim iz Bakoma. Pa je li bilo napada? Jes, bilo mu koma, medvjeda ja, čobanaka, moraš ići za malo mi čuvat. Ja. Dobro, što bi ti danas bilo najpotrebnije, ajmo reći ovdje, evo? Pa bilo mi najpotrebniji dobar konj kao što sam imao, ali otišao ratom. Imao par konja, imao krave, imao sve, ali onda džabat je sve oslabio. Eto. A znači konjom bi mogao otići i u grad i... Ma ne bi u grad, ono, samo da radim njive kao što sam i uvakat radio. Eto. Jel ti to nedostaje? Pa to mi nedostaje. I krava jedna ili dvije, eto. A sam imao ko jedan čovjek stariji. Gazda bio? Pa ja. Dolaze su mi susjedi ozdol, Alija i Munever. Došli su mi, razgrnuli mi put da projem kući i skinuli mi s kuće snijeg. Hvala im, gdje čuli, gdje ne čuli. Oni mi jedino pomogli su, drugi sa strane slabo. A koliko je stara ova kuća iza vas? Pa ja ne znam, bila je se rušila kad sam ja došla ovdje. Mi je kupili kao srušeno i mi smo je malo popravljali sve, odgovor pokrivala i više nije mogla, eto sve, sad ima, ja mislim, jedno 85 godina. Pa je li ona uvjetna unutra, može li se... Može se stanovat, ali već propada ozgor zidovi. Propadaju ozgor zidovi, pa nisam, pa sam zato eto malo da prodam šume, jer međutim, kažem ti, iskoristili me više. Pa su pokrali veko što sam prodala. A što bi vama bilo, evo, najpotrebnije? Sad mi je najpotrebnije da mi put da bi mi dali, što kažu da mi put napravi ozgor. Iako bi mogli kravu džegodati se da. Eto. Ali put mi je najosnovniji. Jer ne mogu, imam gutu na leđima i ne smijem me perisat, šta god moram sve na leđima donijeti. Sve na leđima donijeti, ja moram živjeti ovdje, ovo je postolovni. Pustinja je... Da gora ne može? Ne može biti nigdje, eto. Ali jest ona inače da imaš zemlje, da imaš šume, da imaš svega, sve ti je uzalud. Sve ti je uzalud kad si sam, obolan. Iako puta nema? Iako puta nemaš, sve si sam sve. Eto. Pa razmišljaš i o ženitbi kako je? Ma kak, vidiš koja su doba, ba ja sam 69. godište, ja sam star već čovjek, a ko će ti ovdje doći, ni žiko? Bez struje, vode? Pa ja, bez struje, bez vode, bez puta, bez ičega, evo, nema. Pa odbiljno. Tako ti to. Pa jesi li ikad ti razmišljao da napustiš ovo, da se spustiš negdje u nižu? Pa ne znam, nija, eto. A kuću, sjeću, sad ću, ne znam. Bio sam, ali hebega, nema gdje upiti. A kako? Da imaš samo zaposlenje, nemaš ništa, eto na birovu. Haka, biro, godinama i godinama. I kod nije žet posao, ja sam pitao jednom dole šefci na birovu, tamo kak, ne daju mladima postup, kada ja boj mato i ti se ostario, kada nema tebe ništa, tamo ne imaš ti nigdje.
ni kopati, a kamo što drugo raditi. Pa kolika je dnevnica za koju ti radiš? Pa eto, sad je, kako kad, eto, sad je eto, 40 maraka, recimo, čitav dan. A sad ti slabo hoće, ko da ti 40 maraka kratak dan. Ali što A struje uljestava, nemaš? kako ja što nemam. Nemam je zato što sam imao problema, pa nisam uplaćivao, onda mi isključilo, ja kasnije nemam para da to nadoknadim taj dug i oni skinuli žice i Bože, Ave Marija, gracija, plena dominu streku, sada tu jest, tako ti tu. A šta pališ noću? Pa šta pa, svijeće, evo, sad ćeš vidjeti, imam svijeće. Svijeće, većinu svijeće, šta ću? Svijeću upalim je, bez travni, ako nekad malo koju volim, ja malo popiti, znaš. Ako koju popijem, rekao, bojim se, zapalit ću se tamo, ako pane svijeća, to mi najgore. Ima li zvijeri ovdje? Pa eto, navodno, pojavljivali su i medvjedi i vuci tamo, eto, ja nemam stoke, eto, ima gore komšća i dole, ne. Bilo je, ima, medvjeda. Bilo jedno vrijeme i vuk se bio pojavio, pa eto, pa ima, svašta, ima, pa ja, krmadi, svinja, divlji, toga ima, a sad... I dok li tako? Pa ne znam dokle se može, kad se ne mogne šta ću ja, pa ja, nema šta. Dajte tako se to živjeti, evo vidiš ti tu. A kako ovdje nemaš? Mali izvor kakav tu? Ba ima bolan, ali je to razvajeno, to bi trebalo napraviti, ali jebi ga, ja nisam financijski mogućan, i ja to ne mogu napraviti, gotovo tamo. Pa kako tako? Ma gore u zimi, ne možeš ti otići do njih vode tamo. Pa sad opet kad je ovako lijepo, ima vam potok, a i on je podaleko tamo, i njega treba opet ići donositi, i donosim u kanisterima. A ne kući svođe.